United Democratic Party kesanterik rumpang ada pesan kalau pelai ba ya ka manifesto namta ka election MDC sya KHDC bat JHDC ha opus rekam jong keseng ya ka manifesto la pelai ba du ba polling do working president jong keseng UDP ha ka jing don ka lang kinong kam jong keseng UDP senior working president berbena kadeka manifesto gitu ni juban penyada benar dengan dia jangan dia badan mat juga kita berbiak coba cari lepas dan mulai benar berban kentiu kita kenriu Rairi lembaga district council milapan kre artian kasih akaba hakani ka manifesto ke jongi nani ka mat rekam nani ka juban rekam jong ka parti nila kedawi ki katu kat ni teliki mat ki bede bat ka jingpen ko bor ya ki district council ka bede bat upod usam jong ka jalan ka jing kentiu ki riulum trairi ka jing persya alo ka jing tombor kejing kamu bat tombor ya kiri tiga dostur ka sensya kadar ka bakut ka koj ka hiya kat kum kejing sumar traili kejing kentil ya kitien haga jala ka hok alo ka kandau ka siap bat ki marpo kandau kejing ada ya kemariang bat ka kuat ka suma kejing pelong aino ya baro kiri tiga dostur ki hima ilaka ki baper kajite alakamnya kajing wanrung kertap jong kibar telah kakai kepeteng bat kiyo pihat kajing penklanya kiyeng kasyari kajing penklanya ka pelatan ka jong ka council kajing penteri bahaya ka ans nayeng lani ka building bylaws alor kajing penne ban kentiu kiriti dostur ka arts and culture ka kamri dok ka kajing lek persya iki kamsniu kajing pemburam iki pre ki peduna ki department kajing penbahaban penklanya ke komprekam apa ke district council kini kilong kimat kiba dilabo agani ka mat rekam jong ke parti tekan dia ngasukwa ban mai pang ba wat ladang don syuk kini kimat kiba ngilabo agani ka mati ba kai ka ba ka parti UDP hakapor ka ba kayalam ya ka STIP komisi hapo district council kala deble ban penne pensa ya ka rukombat khandau bat siap ngilawan ra ya ka land act regulation and administration of land act 2021 kanihi kala pen scam ya ka rukombat khandau bat siap kajungi kun kasikara habede bat upur sam na kaliang jong ka parti ka isi atau kapor ngila form ya ka komiti ka bakarpang ka boundary committee bat ngila ay ka full report sa ka government ha ka bede bat ki jaka ki puta ki kot isla ki bede bat ki khaput ki jungi khamtam ha gitu ki jaka ki badan ka jingya kaja bat ka asam ya kani na yai budien khamtam ha kani ka fistu jong ka jingya pendek put apre ka sorka asam ba melia na kaliang ka jungi hingiyang bet hakata ka norem ba uput usam jong hima udah uput usam jong kejela kata ka di kestan ka ba na kaliang ka parti rasim na do basdang